नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिताळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। 2024 निरोप नव्या वर्साच्या येवकाराक गोंयकार टुरिस्टांच्यो वता थंय झुंडी। देश विदेशी टुरिस्टांनी गोंय भरले देशी देमायज ट्रॅफिक कंट्रोलाक पुलीस दीस रात रस्त्यार। राती कोळमुटे शेकार टुरिस्ट आणि कामगाराचे केस्तांव टुरिस्ट सोंपलो शेक मालका सयत 3 जाणांक अटक। पुलीस म्हणटा शेकाचो परवानो रद्द करचो। सनबर्न इडियमा वेळार ड्रग्स घेतिल्ल्या 5 जाणांक पुलिसांनी घेतले ताब्यात। एएनसीची कारवाय ड्रग्स घेवन पार्टेक वताले मात ड्रग्स सीजर ना एसपी मिडिया मुखार। अंदू वर्सा 106 बलात्कार नोंद 100 जाणांचेर एक्शन 29 खून ड्रग्सांच्यो 188 केशी रॉबरी 13 सायबर क्रायम 56 डिटेक्शन रेट खंय 97%। बर्फाळ सिजनात काश्मीराचे टुरिझम फुलता मात सुरक्षा येरादारीचे मोठे आव्हान। तापमान -8 डिग्री प्रुडंटाचो बारामुल्ला संगलदान रेल्वे प्रवासाचेर खासा रिपोर्ट। एफडीएच्यो अनहायजेनिक बिर्याणीवाल्यांचेर सेगीत तिसऱ्या दिसा रेडी। दर्यावेळेर बेकायदेशीर उक्त्यार बिर्याणी विकता म्हणून एफडीए कागाळी। आणि नव्या वर्साक येवकार दिवंक मध्यान राती मीस 4 तारखेक वेनरेशनाचो निमणो दीस। 5 जानेराक पोन्ने गोंया सेंट झेवियराच्या कुडीचे प्रोसेशन एक्सपोजिशनाचो समारोप। खबरो विस्तारान 2024 निरोप दिवन नव्या वर्साक येवकार दिवंक गोंयकार आनी टुरिस्टांच्यो वता थंय गर्दी। देश विदेशी टुरिस्टांची वर्दळ देशी देमायज 2024 ओल्ड मॅनाक घेवन भुरग्यांचे रस्त्या कडेन कलेक्शन। बीच बेल्ट हायवे मुखेल शारांनी वता थंय ट्रॅफिक जॅम। दर्यादेगो फूल मिडनायट मिसाक इगर्जींचेर झगमगाट। ट्रॅफिक कंट्रोलाक पुलीस 24/7 नाकाबंदी करून रस्त्यार। Goa police is ready and we are in a very positive note. We want to finish this year with very good arrangements of local traffic as well as all the other tertiary special branch security. All our police personnel would be on the field. Even the senior officers would be there to check our deployment. We have analyzed, and as per the footfall which we expect, so we are deploying our personnel on the beaches as well as in the churches, and for parking also we've made special arrangements of traffic that we'll be testing people for alcohol too, drunken driving. So it would be combined effort of each and every personnel of Goa Police to make this New Year Eve good for Goa, the people of Goa as well as the tourists. Yes, the traffic police along with the joint teams of local police would be making checking. We have identified certain nakabandi points where we will be doing this checking. Our ANC, the anti-narcotic cell, would also be on the field. We have certain inputs also. So our deployment is there, full force deployment along with certain reserve forces have been kept. कोळमुटी दर्यावेळेर एका शेकार टुरिस्ट आणि शेकाच्या कामगारांची झगडी। शेकाच्या कामगारांनी आंध्राचो भोला तेजा म्हणटा त्या टुरिस्टाक बरोच बुडयलो। तकलेक चडूच मार लागिल्ल्यान तो सोंपलो। कोळमुट पुलिशेन शेकाचे 2 कामगार शेक मालक आनी ताच्या पुताकूय धरला। पुलिसांच्या फॉरेन्सिक टीमीन सुवातेर वचून तपास हातात घेतलो। कळंगूट दर्यादेगेवेल्या एका शेकार पर्यटक आणि शेक कामगारांमदी जाल्ल्या झगड्यात आंध्र प्रदेशाचो पर्यटक भोला रवी तेजा सोंपलो।
कळंगूट पुलिसेन कमर सुनार आणि अनिल बिस्त ह्या दोग शेक कामगारां सयत शेक मालक आग्नेल सिल्वेरा आणि ताचो पूत शोबर्ट सिल्वेराकूय अटक केल्या. आम्ही असा कळंगूट बिचाचेर आणि कळंगूट बिचाचेर सध्या पर्यटकांची गर्दी आसा. न्यू इयर सेलेब्रेशनाक लागून देशांतले किंवा विदेशांतले सगळे पर्यटक हांगासर येत आसा. राती जेन्ना शेकाचेर जे आंध्र प्रदेशांचेर 8 जाणांचो एक ग्रूप आसलो, भितर बायलां चेडवां आसलीं आनी दादले आसले आनी हे जेवपाक हांगासर ह्या रेस्टॉरंटान येयले आणि जेवपाक येयल्या उपरांत तेंच्यांनी ऑर्डर दिली. ऑर्डर दिल्या उपरांत लास्ट उशीर जाल्ल्या कारणान तेंच्यांनी कांय ऑर्डर आसा ती तो किचन बंद जाला. तो उपरांत आनी ऑर्डर आमी घेवंक शकना म्हणून अशें तेंच्यांनी तेंचो हें जालो. पूण त्या उपरांत तेंच्यांनी बिलां वचून आनी तेंची झगडी जाली. बील सुबेज जालां आनी ह्या हितून वाद जालो आनी त्या वादांसून जे कामगार आनी ते ओनर आसले तेंच्यांनी ते पर्यटकांची मारहाण करता आसतना ते एका पर्यटकाचेर सिरियसली मारहाण केली आनी तो डेथ जालो. बाकीचे इन्वेस्टिगेशन आहा ते कळंगूट पुलीस करतात. हांगासर पुलिसांनी डेड बॉडी आहा ती शिफ्ट केल्ली हाजी वचून आनी बाकीचे जे इन्वेस्टिगेशन आहा ते सगळे चालू आसा. आतां बाकीचे जे कितें इन्वेस्टिगेशनाची टीम ती येवपाची आसा. मजगती प्रकरणाची खर कारवाई जातली आणि शेकाचो परवानो रद्द करपाची संबंधित खात्या कडेन मागणी केल्या अशें DIG वर्षा वर्मा सांगता. Yes, we've taken the necessary legal action. All the accused have been apprehended, and we'll come strong on it. It was not a good incident, but we've taken the necessary legal action. All have been arrested, and we've moved for the cancellation of the license also of the shack, and so that it acts as a deterrent, and this thing should not be repeated. If there is any dispute or any arguments between the restaurant owner or the tourist coming, they should always call the police. We are there to help them out and not take anything in their hands. So we'll be coming heavily on these incidents. स्टुडंटा खातीर कळंगूटच्यान सांगता 3 दिसांच्या सनबर्न इडियमात पुलिसांक ड्रग्स घेतिल्ले 5 जाण मेळ्ळे. वेळार ड्रग्स घेतिल्ल्या 5 जाणांक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यात. सनबर्नाच्या निमण्या दिसा अँटी नार्कोटीक सेलान कारवाय केली. भायल्यान ड्रग्स घेवन खंय सनबर्नाक वताले. ANC SP तिकल सिंग वर्मा मिडिया कडेन उलयलो. तांचे कडेन खंय आंगार ड्रग्स मेळूं ना. Sunburn में we were conducting tests if anyone is consuming any narcotic drugs and all. So we conducted several tests. We found around 5 people who tested positive. 4 of them tested positive for ganja and 1 for cocaine. So we have registered a case against all of them. अभी जैसे मैंने बताया था कि जो 5 पकड़े गए उसमें से 4 गांजे के थे और 1 कोकेन का था. और हमारे पास अराउंड हमने परचेज की थी एक सलाइवा टेस्टिंग किट. उसमें हमारे पास 50 कार्टिजेस हमने परचेज की थी. तो 50 के हमने टेस्ट किए अराउंड, मतलब 50 से थोड़े से कम अराउंड 45 के आसपास इन 3 डेज. सो उसमें से हमें 5 पॉजिटिव मिले. हमारा जो स्टैंड लगा हुआ था वो पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर लगा हुआ, अंदर ही लगा हुआ था सनबर्न में. तो इन लोगों के जो भी कंज्यूम किया हुआ इन्होंने अंदर कोई ऐसा कंज्यूम नहीं किया, बाहर से कंज्यूम करके आए. हमने टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आए, हमने केस रजिस्टर. अंदू वर्सा 106 बलात्कारांची नोंद, 100 जाणांचेर एक्शन. गोंय पुलिशेचो रिपोर्ट. वर्सभरात 29 खुनांची नोंद, 29 खुनाचे यत्न, ड्रग्सांच्यो 188 केशी, रॉबरी 13. पुलिसांचो डाटा सांगता. सायबर क्रायम केशी 56, 45 जाणांक अटक केल्या. क्रायम डिटेक्शन रेट जवळ जवळ 97%. खासा रिपोर्ट. वर्साच्या निमण्या दिसा गोवा पुलिसांनी नोंद केल्ल्या गुन्यांवांचो डाटा जाहीर केलो. क्रायम डिटेक्शन रेट खंय 96.67%. डाटा मेळटा ते प्रमाण 2024 खुनाच्यो 29 केसी आयिल्ले, सगळे डिटेक्ट जाल्यात. खुनाचो यत्न करपाचे 29 केसी आयिल्ले, सगळे डिटेक्ट जाल्यात. बलात्काराच्यो 106 केसी, तातूंतले 100 केसी डिटेक्ट जाल्यात. सायबर क्रायमान आतां मेरेन 56 केसींची नोंद जाल्या, तातूंतले 56 केसी डिटेक्ट जाल्यात. चोरयेच्यो 13 केसी डिटेक्ट जाल्यात. अशें धरून वट्ट 180 केसी आयिल्ले, तातूंतले 174 केसी डिटेक्ट जाल्यात. रेट ऑफ डिटेक्शन खंय 96.67%.
मजगती ड्रग्जाचे वट्ट 188 केसी नोंद जाल्यात. डाटा सांगता ते प्रमाण उत्तर गोंयांत 67 केसींची नोंद जाल्या. तातूंतले 16 जाण गोंयकार जाल्यार 54 जाण परप्रांतीय, 7 जाण विदेशी. उत्तर गोंयांत आतां मेरेन 77 जाणांक अटक केल्या. दक्षिण गोंयांत 39 केसी आयिल्ले. 25 जाण गोंयकार, 23 जाण परप्रांतीय, 2 जाण विदेशी, 50 जाणांक अटक केल्या. एंटी नार्कोटीक सेला कडेन 27 केसी आयिल्ले. 7 जाण गोंयकार, 15 जाण परप्रांतीय जाल्यार 10 जाण विदेशी. तातूंतले 32 जाणांक अटक केल्या. क्रायम ब्रांची कडेन 23 कागाळी आयिल्ले. 6 जाण गोंयकार, 16 जाण परप्रांतीय जाल्यार 4 जाण विदेशी, 26 जाणांक अटक केल्यात. कोंकण रेल्वे कडेन 3 केसी आयिल्ले. भितर गोंयकार कोण ना, परप्रांतीय 3 जाण, विदेशी कोण ना, 3 जाणांकूय अटक केल्या. अशें सगळे धरून वट्ट 159 केसींची नोंद जाल्या. सगळे मेळून 54 गोंयकार, 111 परप्रांतीय जाल्यार 23 विदेशी. ड्रग्जाच्या केसींनी आतां मेरेन 188 जाणांक अटक केल्या. So we have been trying to bust the entire network. After we arrest a person, we try to see where the supplier is and who are the consumers. So we try to make a chain. Just in the recent case, which 2 months back we did a ganja case. We were after the main supplier. We identified the house. We got every detail of him. So we had put him under surveillance. तो उसको 2 दिन पहले हमारी टीम झारखंड पलामू जाकर उसको पकड़ कर लेकर आई. See, in this entire year we have made the highest ever seizure in terms of volume of drugs and also in terms of value in rupees. Second important thing is that we caught 2 new drugs in Goa. One is DMT, another is GHP. So these has been the major highlights of ANC's work this year. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. बर्फाळ सिजनात काश्मीराचे टुरिझम फुलता खरें, मात येरादारी आनी सुरक्षेचें आव्हान तितलेंच खर. श्रीनगराच्या बारामुल्ला ते संगलदान बर्फाळ रेल्वे ट्रॅक येरादारीक सामको धोक्याचो. तापमान -7 ते 8 डिग्री वता. सुरक्षा हें मोठें आव्हान. उत्तर रेल्वेचो मुखेल जनसंपर्क अधिकारी हिमांशू शेखर प्रुडंटा कडेन उलयलो. तुळशीदास च्यारीचो श्रीनगर सावन खासा रिपोर्ट. जम्मू काश्मीर श्रीनगरात फाटले कांय दीस तापमान -डिग्रीचेर पाविल्ल्या कारणान थंय बर्फ पडटा. रस्ते रेल्वे सध्या बर्फापोंदा गेल्यात. बर्फ पडिल्ल्यान रस्ते तशेंच रेल्वे मार्ग सामकेच धोक्याचे जाल्यात. थंय तापमान -7 ते 8 डिग्री सेल्सियस लेगीत वता देखून सुरक्षा हे एक व्हड आव्हान आसता. तर रेल्वेचो मुखेल जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय प्रुडंटा कडेन उलयलो. अभी हम लोग बारामूला से संगलदान सेक्शन में यात्रा कर रहे हैं. ये बहुत ही चैलेंजिंग है यहाँ पर रेल चलाना, क्योंकि माइनस से 7 डिग्री 8 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है. जैसा कि अभी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में क्या हालत थी यहाँ पे. यहाँ पर एडवर्स वेदर क्लाइमेट कंडीशन के अलावा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है ट्रेन चलाने में. लगभग 135 किलोमीटर से अधिक लंबा ये सेक्शन है बनिहाल संगलदान से बारामूला तक, जहां हम ट्रेन का परिचालन करते हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा स्टाफ खड़ी और सुंबर जैसे स्टेशन हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र में है. रेलवे के डेडिकेटेड वर्कफोर्स, डेडिकेटेड स्टाफ वहां जाकर ड्यूटी अटेंड करते हैं. ऐसी दूर जगहों पर भी जाकर बहुत ही अलर्टनेस के साथ ड्यूटी करते हैं. साथ ही साथ यहाँ के लोकल लोगों से भी सहयोग मिलता है. कोऑर्डिनेशन बना के हम लोग रखते हैं ताकि ट्रेन परिचालन में सुविधा हो. और बाकी आपने देखा होगा प्रत्येक किलोमीटर पर GRP के जवान तैनात होते हैं जो ट्रेन की फ़ोटो वीडियो बनाकर अपने कंट्रोल रूम में भेजते हैं. ये भी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेप है जो भारतीय रेल द्वारा लिया जाता है ताकि ट्रेनों की हर किलोमीटर के अंतराल पर सेफ्टी एंश्योर हो सके. प्रुडंटा खातीर श्रीनगरा सावन तुळशीदास च्यारी.
एफडीएच्यो सेगीत तिसऱ्या दिसा बिर्याणीवाल्यांचेर धाडी. दर्यावेळेर बेकायदेशीर उक्त्यार बिर्याणी विकता म्हणून एफडीए कागाळी. शेनवारच्या रेडीत 2,000 किल मायज बिर्याणी आनी आयदनां जप्त. असले कोणूय सापडल्यार सामान सामग्री जिन्नस जप्त करून फायन मारपाचे निर्देश एफडीए संचालक श्वेता देसाय सांगता. तुमकां खबर आसा टुरिस्ट सिजन सुरू जाल्लें आसा, ताज्या खातीर आमकां वी वर गेटींग लॉट्स ऑफ कंप्लेन्स स्पेशली फ्रॉम द कोस्टल एरियाज that these vendors are selling the biryani in an open place along the roadside. So you must be aware that on Friday our department has conducted one raid wherein more than 100 kg of the biryani along with the utensils were destroyed, were confiscated by the team, and they were told to go away from the place. Similarly, the raid was continued yesterday also. In the Friday we had conducted a raid in the Kalangut area, and yesterday we conducted raid mostly in the Baga area. The similar situation was observed also in the Baga area. Though yesterday also around 80 kg of the biryani was destroyed and the utensils also were confiscated. This was done along with the help of the panchayat, local panchayat, Kalangut panchayat and the Baga panchayat. So today also our entire team is on the ground, especially in Kalangut and the Baga area only, and I have instructed them that if any violations are observed, if anything is similar sorts is observed, then to give them the fines. This is like first time as a warning we had not given them any fine. So if the same offenders, if we find them again, then we will take the action as per the provisions of the Act. So through your medium, I also appeal to the vendors, those who are doing the illegal activities, like do not indulge in such a practices. If at all we find them, then the strict action as per the provisions of the Act will be taken, initiated against them. Ma'am, most of them are the temporary people, means outlet. Is there any permanent solution or major fine or so that's why during the entire tourist season, this drive will be continued, especially in the coastal areas, so that once they are aware, like this thing will be stopped. It will be throughout the night also? It will not throughout the night, but our special drives will be conducted at the evenings. नव्या वर्साक येवकार दिवंक मध्यान राती मीस. वेनरेशन नित्या भशेनूच सुरू उरतलें. 4 तारखेक वेनरेशनाचो निमणो दीस आसतलो. 5 तारखेक पोन्न्या गोंयांत सेंट झेवियराच्या कुडीचे एक्सपोजिशनाचो समारोप. सकाळी 9:30 वरांचेर सेंट झेवियराच्या कुडीचे प्रोसेशन सुरू जातलें. फादर हेनरी फाल्कावान अपडेट दिल्या. Today is the last day of this year 2024, and this evening the service in the Basilica Pendol will begin at 11:30. 11:30 we have a prayer in preparation and in thanksgiving for this year that God has given us. At 12 o'clock we will have the solemn mass. The church also today celebrates the feast, the solemnity of Mary, Mother of God. So we usher in this new year through the intercession of our Heavenly Mother. So the mass will be at 12 o'clock midnight. So you are most welcome for this mass. The veneration of the sacred relics will continue as usual from 6 o'clock in the morning till 7 o'clock in the evening. Veneration will stop only on the 4th of January is the last day of the veneration. There will be no veneration on the 5th of January. So 4th is the last day for veneration. Please note. 5th morning is the closing ceremony of the solemn exposition. The procession from the cathedral to the basilica will begin at 9:30 in the morning on the 5th of January, and by 10:30 the relics should be back in the basilica, and soon after the relics are kept in the basilica, we will be having the closing solemn Holy Eucharist presided over by our own Archbishop Philip Neri Cardinal Ferrara. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार.
फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसाईट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.